non dobina ka itiko nga bwana kalon siminani kwa bal ko tisu na iwa lile nga kelenga no mu itabina bambauta no na itabina kalon na daga man whatever problem, financial problem or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Wambulo bikin da bagita letu gani na mataka ni singa tusi tinindai na da mana na tale ni ngone turango Yesu Kristo we kemini na nonda na sana tirika ba na materi to tolo kumbu na burma sanga kina tobata we kemini na tama na tina lerobo kina ngone lewa bagata la kina we kemini na lalai ni sambula ni matabina katalanga mai na we turane busa turani matangali na we turanga mbali na marambali na nda sana na bunolo mani ko vite na mataka ni sininai so abugambula talanga ni na materi tu valebu wana ngonturana presidendi prime minister na muni bubale wakatalanakina vi kemni na leni cabinet ministers wakatalanakina na leni Tony Visanga na matakani kuwa vi kemni na vi ngarabi na tampani ni matini tu na vi kampani so oni sanganindo dalata monindo siama chumai ni wasino ngonongo na miracles do happen ngoni tukuni masu ai sevu tukuni nonda bonwa and stay seni radio lalo na MaiTV na po vi na kataka tukuna kalu na matakani kuwa ni rauni bakataratal tundo na kena matakabo na kena pata binango meru dakatala kina ni vingrabi ni kalunga rawata na mataka ni sininai sa bukambula talangani yana nonda yaseni buru gandua we kemni na nonda ni ngole tubangande ngole bakataka seni ngole pangito segoni sa ningi taka moni le ni buno tuinde buno ni sale tukukina onindo wa mure tal tu amene wasini ngonongo sa kinda bakatal tu ni imbula bina mai ni mata bina mai uklana ndu chikona ngauna ndu tikona na ndakenda la ruma yana kalongo o kwa toto bata na kakeda o kwa rawata bugabina kana mataka ni sinai uno lebu ko America sambulo bina mai ni mata bina mai uno lebu ko Europe Scotland Wales England sa bugambulo tigani na bole bina ndo na magiti mai na mataka bina ngo mai uno lebu ko Asia wakatala kina Australia ke New Zealand was Pacifica na mataka ni kuwa sa bugambulo tigani na yada nganga ni ngoni turango Yesu Kristo seni ngoli davi kibni na ligani wau ni nondo buno ni ndo samoti mai na mai na buno lebu na tokola loma na ngona dabanga ni ndo dingita ngamo ni ndo buga mure tu mikini ni wasini ngonongo sa buga mbulo tal tingani matani kuwa o buga mbota ni ngoni maro takati kuna vingrabi ka buga liudi chikuna kalo lebu o choba ene itabi ndui ena ndui ba ngai kende kina ena ibuga tawi toti ni ngonongo sa buga bibina takati kuna management ni MaiTV ena buguni kena solitiko sen bi buga tikitiki ndona ngono bango sini rawa o dia tala mbuna ndumutu ni mai bango na kena rai na ngono ngonda bo bina tratu na kalo na elo binaka ena buguni nondo mbulo na buni lewa Mrs Rachel Bulon buga tala kida tura director Mr Simpson na matani kuwa na rombulo na bali slesi ni MaiTV sa bo bina tikitiko na elo binaka ena kena no mitu no bitelo mani me rauni virtiki ndona kawa sen dona pata ni bibo luta ki bo toga itu na masu beto Yesu rawata na kakena nga ena mataka ni sininai wakatala kina na baka bimina pa moletiko bana kasile ni songo lotu ni wesele bui tal ngase atunai Osea do bulono ena nonda da uronga do donu tikuna ndomo ni kalo ndomo ni alo tambu bletendo talanguni salango era di banga de tikuna na lolo mani kalo ni Yesu se rauni rawata baka bina tinga ena baka tawu to ti ningo nongo nego sama itabu tu nego sama itao ni sa senga ni sa ka go buru sa sini rawa na kalo en dolo tiko lo malangi e baka iyo tiko se rauni rongo da tinga ndoru tangi ndoru kere na mataka ni sinai baka bina tikina nambula ni tamatanga ngani kalo nambula ni talanga se atune sabo sa bulono nonda nando matuna bitilo mani do talanguni salongo me live tu bango ne kena masula kite bi hulu tanga na bi kisi ndui so na ndende na tabutu na tao e rawata ndo ngana kalo sanda bo bina ta tikina kalo mbula nyokoya sember ni sebo bisau e baka do katinga na mataka ni sinidai vekim ni na weki gito na matani kuwa me baka kini pala baka duruti mai me baka talangan kandala uduru metigo eviti ke buru na COVID-19 na sangani tutani na vingrabi ni kuwa materi mani awa na masulga chukina na ulutanga sa boro tegitiko na bunona lotu ke na matini tu baka talaki non robula se vale ngai tiko baka talaki na bir na baka do tegitiko na lamba ke na buguni vingrabi dindu so na matani kuwa mai na vi mama ni tinigandua ena ngai vingo mitiki na ngiri oni poro taka tuna kene bi ulu tanga so mena ngaraviki na mataka ni sininai na nambo na ngiri tumikina 3275136 tolu robitu limandua toluono ya mena ngai yado tingma na vi mama tinga dua na ngai vingo mitiki na
na nomuni ingir kuni ngole tapa ngai text tal cinga mai 90721117 ene dingo mitigina na nomu text ina woti tikuna ndona woni bingirabi live on air sanangale masula gitu gani virtual ke nanda woni bingirabi na text tal nga ni ngai ba ko tumai en kavi sena mataka bina kongo rauti ko batike una nungu tokani tal talanga se no studio na mataka kuwa tal talanga se Peni Tawani ni mbulu na talanga se Henry Sendi ni mbulu na ka rona mai vito mani dal tukana bingirabi ni masula ke na matango ni kuno iko ndami tumigine ke senga no mudata senga no credit iko ndami sara na bambota na makambo no musara sara to mena skir ngori iko ndami sara to na bambota dua pata tal tinga mai bitigi to na maso na tamburu tina kena biulu tanga so ni kalau roni baka kalau talanga roni stabo no mungande ena mataka ni sini dai na kene bogaraw na tiga buti ko na wonu na lotu kena matentu na liuti kan tiga no talanga se Peni Tawani tarawa chiko talanga se che unanga mai wakureti ko na batiga me da bona mama tin gandua ni bera dingai dingo mitu na ngiri mai vi kemni na wege kito na mataka ni ko santa na ngole bona kalau na masu talanga se Peni Tawani coba na ni mami kalau ya londina bina kabale bina mataka bina ni total ma do ke misa apa bina bina kabale ke muni mataka ni ko ni roni bango na kana rai ko ni bataratu ndana program bina go na miracle do happens na MaiTV studio meroni bure ni be masula ke be bambulai na buna na pera tu meki na turana wiki ke mami be sai biti be sai bura ka ke misa apa bota turanga na nangu kelo na singini ko turanga na singini bula be reso bina kabale pasangrana bula so satao so sa kasa singini rawo to wabota na kalau turanga ndau viva tungu ni sinai dai ena bambula tu ni memi panongo viti turanga chisu ena vese bura ngangane mai ena matak banani ko au masula ka kebe kemni turanga na nangu kalau ni memi panongo viti bina ka bale turanga na vei bonua kere turanga na sana tin ka bani memi bonua donan rau dios sum kalimo na viti kina kwa kina donan rau dios sum kotol na ve koro kede e viti ke rotuma o si turanga chisu tonan rau na kana enon o sa masula ka kebe kemni mataka ni ko turanga bina ka bale turanga na sana maka turanga o lau turanga sano kantabu sano lo mai viti o na kena velu ta ki turanga tu na velu ta ki na be bono so na be sana turanga kuni kai na muni bosa na roba chin kutolo ira sa velu ta ki tu sa mai be ke muni o masol ki be ke muni turanga na nungu kelo na velu ta ki turanga sana maka turanga ta kaun rove asano boa asano maduata vina ka bale turanga na nungu kelo na be kali lebu kuni sana ka pati ko turanga na be tikina na nungu kelo baki na turanga na sana ra sano ba asano nanronga ke na bosa serua kena mosi vinaka mo lebu tamangu na nongkelo en matawi nani kuwa asano kaile buneta siri bakina asano rewa turanga vinaka mo lebu na bula turanga chisu na mata ni tuwe tolo kumbuni ambona pasanga kena tobata turanga nona bula na ilili na busa nona bula turanga ni vei matangali nona bula turanga na toka turanga na turanga ni koro na vei koro kede usa masula kana kauko mana ni da muni chisu na vei liutaki na vei marro na vei bator da ketaiki dina star turanga ni mai ade tigo sona langa lelebu ya tu vei se burubura autal tu mai vite ni sini kwa tu mai mi pa bota turanga na nangu kolom na namuni bosa turanga chisu na same pasum ka on tinetini meki mami tikulo meki mami dame meki mami kila ni do chiu na kalau turanga na kalau kuninda watu lawan na vei mateni tu na kalau kuninda watu lawan tala na vei burubura kamsa masu na singi ko turanga na vei liutaki kunista takawatu na vei ba kalau bina taki kimami pa bota turanga ni blessed ki tu na bunongo viti turanga sein dona rawi singa kimemi raida me senga tu turanga chisu karakara tu turanga lo malangi kimemi raida ni rok tu na vei tokai tu na vei dalana kimemi raida turanga ni mau do kona tu na raki turanga chisu na vei mataka kedanga sadina sarikatu na muni pasturanga na muni lolama e wosibe na vei ka kedanga pakmo itu e na vei mataka kedanga bina kabale turanga na yau buni re turanga lo maningele kimami pa bota ni kai tu na muni bosa kemisa talai raronga na muni bosa turanga kimemi koni na gebambulani mami panua turanga mataka ni ko turanga masula turanga vikar tu lo maningele na sini na kola na daimani e na gai tobu na mai kimisa kebaka kimisa talai raro tunga kina na muni bosa pata kai tu na muni bosa turanga na nangu kolom malai na lo kamirna sia na yena na muni bosa nga e na tundei katau mundu au masula na kena wai tu turanga kena sasalu na kena veuli wai turanga na nangu kolom me ada tu turanga chisu na veba kolom na katai mai vekimni tumangu sam masula ka turanga kautani turanga na alu talai ndrende alu ngunu angona turanga ani wan dui kau no na turanga chisu me ada mi kemina velo mani turanga ni gai umbira ka tuna na muni ndana vei koro ke de turanga na nangu kolom na kemina talai raro tunga na muni bosa turanga na vei ngol kede bati kemami pa bota turanga e sanga talindona kai na bula kina bonongo viti kerutuma e na bula ngako viti turanga chisu na muni bosa dondonga kai na muni bosa turanga chisu e na marika turanga chisu tol cinka tol tosu pandua eran takali kola malangi takali tanako burubura e na muni bosa ngana tudei katau mundu
turang ke musanga drevi ke mu turang na sian na vei ka ke se vo turanga vei ka ke de takos tu e bit ke tu musian dai turanga na i wali ni langa bit ni kwa se kwa turang ke mai va bauta turang ka va bauta tu na ni bosa bata no ni bosa ko ta mai na bulna so lengi langi ena sian dai bina ka male turang be ma mulai bina ka male be ba turang ta ki sahare tu turang na be on an be kor na be ki na turanga dina sara samai lako simiti na rangi lamba ke mai va bauta turang o ke na kalon do be ba ta ki ke na kalon do be so ta bi turanga matakan dai turang na Sanday tirika ba don rau disu kali mana kana tikina don rau disu ko tolu na be kor tolu na rau wala na kenya na usaba bauta turang dina umbiraki silta gitu kabata gitu ena namunin rang kon matai ni masuk ke be kemni turang na nongklo masuk ni ba naka ena bukum ni ngat sisu na ni memi turang naka kai ba bulan dia na lama Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you, Lord Jesus, for the breath of life. Thank you, Lord, for another morning for us to come together, Father, here in the studio in Turek, for us to be live, Lord, praying for the government, Lord. We thank you, Lord Jesus, for this opportunity. Thank you, Father, for dying on the cross for our sins. Thank you, Father, that you have come, Father, to give us life, Father, and abundantly, Father. We thank you. Lord, we commit our second topic today, Lord. We pray for the government of Fiji. Lord, we pray for His Excellency, the President, Father, and the First Lady, Lord. We thank you, Lord, for their lives. We thank you, Lord, for their roles, Father, as head of Fiji, Father. We pray, Lord, that you continue to seal and cover them with your precious blood. Thank you, Lord, for the load that they have on their shoulders. But we thank you, Father, that if we rely on you, Lord, you're the God that provides, Father. We thank you for the wisdom, the knowledge, the understanding, Father. We thank you, Lord, for the good leadership. We thank you, Lord, for the leadership of your Holy Spirit into their lives, Father. And we thank you, Lord, for the President's life, wherever he is at this very moment, Father. Every decision making he makes, every signatures, every documents he has to sign or agree with other countries, any deals, Lord, we lift it and we commit it, Father, into your hands, Father. We thank you, Lord, for His Excellency, the President, the First Lady, Father, and his family, Lord. Lord, we also take this time to pray for the Honorable Prime Minister, Father. We thank you for him and the wife, Lord. We thank you, Lord, for his life, Father, his role as the Prime Minister of Fiji. Thank you, Lord, that you appointed him. Thank you, Lord, that you anointed him, Father, to be the leader of his country, Lord. And we pray, Lord, and we'll always support him, Father. And we pray for his life. We pray for every decision making that he makes. We pray, Father, for all the deals that he makes. We pray for everything that he thinks of, Father. We pray that you will give him the wisdom, the knowledge, the understanding in his life, Father. Seal and cover them from the crowns of his head to the soles of his feet, Father, with your precious blood. We pray for boldness. We pray for the great leadership, Father. We pray for your Holy Spirit to continue to lead them, Father, in everything that is done. He's away now. He's gone out to the islands, Father, to seek the citizens of Fiji, to see them, Father, after the cyclone. We thank you, Lord, for his life. Wherever he is at this very moment, Lord, seal and cover him. We ask for your holy guardian angels to stand side by side with the swords drawn, Father, watching over him, Father, as he leads his country as the Prime Minister, Father. We also take this time, Lord, to commit the lives of the ministers, Father, cabinet ministers, Father, who are there to support the Prime Minister, who are there to support the President, Father, and the people and the citizens of Fiji. Lord, we pray for every minister that's in Parliament, Lord, their lives, their families, Father, their wives, their children, Lord, and every decision making that they make, Father, in the government, Father, any laws or anything that's been signed through, Lord, we pray for your wisdom, your knowledge, your understanding, Father, for the people, for the country, Father. And we thank you, Lord, that you will open up their spiritual mind. You'll open up their spiritual eyes, spiritual ears, Father, for them to see you and hear you, Father. We thank you for their lives, Father. We thank you, Lord, that you will give them the boldness. We'll thank you, Father, that every decision making, Father, will be the right one, Father. We pray, Father, that you'll continue to lead them, guide them, Father, and help them, Father, in their role as ministers, Father, of Fiji here, Father. Lord, we also pray for the system ministers who's helping out, Lord. We pray for their lives. And same as well, Lord, we ask for your guidance, Father. We ask for your wisdom, your knowledge, understanding in the assistant ministers, Father. Their role, Father. We pray for, Lord, the courage. We pray for discipline, Father. We pray for the integrity. We pray for the loyalty, Lord. We pray for the selfless commitment, Father. The oath that they've taken, Father, to take up this position. We pray, Father, for the faithfulness in their roles, Father. And we thank you for the wisdom, the knowledge, the understanding, Father, the intelligence, Father, whatever they've been given, Father. We pray that you'll continue to bless them, Father. Seal and cover them with your precious blood, Lord Jesus. And we also take this time, Father, to pray, Lord, for all the 21 permanent
secretaries that we have, Father. We pray for their lives, Father, all here, Lord, to support the government of Fiji, the business, Father, and linking into the South Pacific Islands and other countries, Lord, and other government, Father. We pray, Lord, that you'll help them, Lord Jesus, in every situation, every difficulty that we face, Father, every problems, Father, whether it's financial, Father, the economy, Lord, whether it's with disaster, Father, the tropical cyclone, whatever with AIDS, Father. We pray, Lord, that you will give them the wisdom, the knowledge, the understanding, Father. Open up their spiritual eyes, Father, spiritual ears, for them to see you, for them to hear you, Father. Lord, we commit in the government into your hands, Father, because it says in your word, Father, for us to continue to seek you first, Father, and all these things will be given unto us. We thank you for the country of Fiji. We thank you, Lord, for every business house. We thank you for every business that's out there here in Fiji, Lord. Lord, for all the CEOs, all the directors, Father, all the business companies, Father, Tapus, Lord, Prouds, and all these places, Multibys. We pray, Father, for all the shopping malls. We pray, Father, for the small business as well, in the city, in towns, in the villages, Lord, the islands, Father, the tourism industry, the sugar industry, Lord. We commit it all into your hands, Father, the government of Fiji, and all the moving parts, and all the departments, and all the line managers, the senior managers, Father, the staff, and the members of the business houses, Lord. We pray for wisdom, knowledge, and understanding, Father. We pray, Father, for the economy. We pray, Father, for this place we call home, Father, Fiji, Father. And we thank you, Lord, that whatever is impossible with man is possible with you, Lord. Lord, and lastly, we also take this time to pray for the frontliners, Lord. We thank you, Lord, for the discipline force. We thank you, Lord, for all the doctors and the nurses and the practitioners, the dentists, Father, everyone that's working in the health department, the medical department. We thank you with this COVID-19 that's going on. We thank you, Lord, that you are watching over them. You're giving them the strength physically, mentally, and spiritually, Father, to continue with their roles. Lord, thank you for the 24 hours that they work in, 24/7 throughout the week, Lord. They leave their families, their wives, their children, for them to go out, Father, from the call, the directives that's been given from higher, Lord. And we thank you for the frontliners. Thank you for all the doctors. Thank you for all the nurses, Lord. Lord, bless them. Give them the strength. Seal and cover them with your precious blood, Father, so that they don't get this disease, COVID-19, Father. And we thank you for their lives, their families that they will bless, and also for blessing the country with their skill set and their work, Father. We thank you for all the medical department. We also take this time to thank the police force, Father. Thank you, Lord, from the commissioner all the way down to the lowest constable or to the lowest rank in the police, Father. Every police station, we thank you, Father. Every police sergeant, every police officer, Father, those in authority in the police department, we thank you, Father, for the loyalty. We thank you for the integrity. We thank you, Lord, for the courage. We thank you for the discipline. We thank you for them stepping up, Father, to the call that they've been tasked for, Father, with all the checkpoints, with the curfew, Father. We pray for their lives, Lord. There's some of them struggling. There's some of them left their families, left their homes, Father. They're standing at the checkpoints at 1 a.m., 2 a.m. in the morning, Father, just so that we can control our country and also control this virus that's going around. Lord, we thank you for the opportunity, Father. Seal and cover them with your precious blood. Guide them and protect them, Father, and help them, Lord, in every decision making that we make. And we thank you for their lives. We also take this time to thank the Army and the Navy, Father, in every way that they're helping out, Father. They've gone out to the islands, especially with after Tropical Cyclone Harold, Father, with all the aid work, with everything that they were working with, Father, the Army, to help with this situation that Fiji is going through. We thank you for their lives. Thank you for all the chain of command. Thank you, Lord, from the highest, Father, from the head of the Army, all the way down to the lowest private, Father, who's just joined the Army. The cadets, Father, the recruits that are still going in. We thank you, Lord, for their lives. Wherever they stand, whatever their jobs are, Father, whatever the task that they've been given, the mission, Father, we pray, Lord, that you'll watch over them, Father. Guide them and protect them, Father, from harm. Protect them, Lord, from danger. We thank you, Lord, for the discipline force. We just take this time, Lord, to commit the whole country of Fiji, from the president, Father, all the way down, Father, to the prime minister, to the ministers, to the assistant minister, permanent secretaries, Father, to all the way down, Father. We pray, we all the frontliners, we thank you and we glorify you, Lord. We'll continue to stand and the promises of your word, Father. We'll continue to rely on you, Father, because you are Jehovah Jireh. Lord, you created us. Everything that you created, heaven and earth, Lord, belongs to you. And we thank you for this opportunity for us to be a source of blessing. There are people watching in. There are police officers watching in, Father, this very morning. Bless them. The soldiers, Father, the doctors, the medical, the nurses, Father. We thank you, Lord. The business houses, the ministers, we thank you at this very opportunity, wherever they're watching from, Father, that they will be blessed and they will feel your power upon their lives, Father, as they are called, Father, in whatever departments to head Fiji. We thank you for the country of Fiji. We thank you for the lovely islands. We thank you for today, Lord. We thank you that we are still alive. We thank you, Lord, that we're here today for this blessed opportunity, another Tuesday morning, for us to be a source of blessing here in Turek, Father, to pray for the nation of Fiji, Father. We thank you and we glorify
glorify you. Lord, we'll continue to give you the glory, the honor, and the praises. This is our prayer. We come together, Father, through no other name, but through the mighty name of your Son, the Lord Jesus Christ. And we all say, amen and amen. Oh, hallelujah. Thank you. Yes, Lord. Iyo, Sanday. Au sama sulaga tambor ki veki menina tambana lebu na lotu esele. Nono bula presidente Reverend Dr. Peni de Osea. Nono bula bugu ni presidente nono bula na ital talangase ni biwasi wasa na ital talabi tabataka ni pakatau ni bi korokoro. Nono bula nangase ni koro. Nono bula ndobu nau singa dina singa tumber. Nono bula turara lebu turara lalai. Nono bula bilu ni bi mate songo so. Ono matu bola mata bito kani songo ni marama songo ni turanga. Au sama sulono nono bula turana kalau na bingrabi na bilu bi komite ni lenga komite ni lotu komite ni uni lotu na komite ndunde so turana bi tambana ni bingrabi o na bula ramba tamago sama sulago sa tambor ki be kemni o na lotu esele turanga na kalau ena be sebiti na sana tiniga bana mate bito e tolu ena mataka ni ku tamago sama sulago talanga bi kemni na tambana ni lotu ka bitu kena bula ni bilu taki tamangu ena kena bi lotu turana kalau na sana tiniga bana mataka ni sindai o turana kalau na masulago talanga bi kemni na lotu katolika o na bi paris ndunde so ni sabo kan dure tu ke biti ni nai kena bilu taki kena bi tarabi na linga ni bingrabi tamago sama sulaka au sa tambor bi kemni bakatala kena Anglican o turana kalau kemni kilana kena bi tarabi tu au sama sulago tambor ki be kemni choba ena mataka bina kongo au masulo tala bi kemni na tambana ni pentiko ndui o Reverend Moses sa kau mai kalivari turanga na tambana ni AOG no bule talangase o turana kalau talangase bi buke tala o na be palo ndui na be wasi so bingrabi kina no bule na turi daga daka na ngase na nau no bule turana kalau na matu bola no bule na yudo sama sulago tambor ki be kemni o na sana tin kabana buno da turana kalau to yebu kina na be palo ndui so au sama sulago tambor ki kemni bakatala kina na all nation turana kalau na matani kuwa Reverend tambada tamago sama sulago be kemni turana kena bilu taki kena bi tarabi somu na vola liu turanga no bule na be palo ndui na buna sandur kina turana kalau na sana tin kabana matini to tolu na korle lebu na tawdo ni korle lebu turana kalau na be nyanu ni kena bara na kena lomani dolo au sa po bibina kena boga lebu ki be kemni sandur ti ko biti ni nai da bortala be kemni turana kalau na wol habe senda turana kalau o Reverend kurlo turana kalau na bula o turana kalau bina boga lebu no bula turana kalau no bu vale turana no to bula tal nga sibi buke no bula turana kalau na vale silesi ni vola liu turana kena bi tarabi sombu no bula tal nga se tala no bula turana kalau na bi tabana ndui so turana kalau sana tin ka ba sandur kina turana kalau na semia fendi dai we se buru tal nga tamago sama sulaka sana bor ki be kemni sengni wala dabi turana kalau na bi tabana pentiko ndui tale so o sini da butara ki be kemni turanga o sana bor ki be kemni na apostolo turana kalau evangelical turana kalau na Foursquare na kena vinga sile na kena vitarabi na kena bilu taki o sana bor ki be kemni na matakango pakatala kina na wesele bora bui na bula ninga silebu atuna sa bosada bulono pakatala kina kena bilu taki vola liu na bula bale sile no bula be region na be division na bula turana kalau na be zone worship center preaching point na cell group na bula tal radin tal na bula na gas na now na bula ni tabango na bula na matuli bola na bora be kemni na bula tal ngase pakatala kina bula radin tal ngase na bole turana kalau na be sebiti be seburu ki mami do batati ko na mataka ni sinai o turana kalau sa pa bibina ti bole na nomni lotu ni taw ya utatu na nomni lotu turani vagabunda turanga me pakarama takati ko na bunua pakarama takati ko na pura pakarama takati ko na ichigo kemo misambula kina kemo sama indomo ndo tala na mataka ni ko ena kena tula kita liki be kemo ni turanga ningai na numana nomni lotu turana kalau me pakatubu bula me pakabure bula ena bunua da bagoni sakadi biki mami kina tama kau samasu me kako wala ngani ndoni saki kako wala ngani ndoni tutu me kako wala ngani ndora ka o kimo me redi de kina turana kalau me kemo sa redi kima mi turana kalau baka sulu kima me ni sulu ndo bingrabi na isulu turana kalau baka toso ya ni dabu toso na bugni bingrabi turana kalau o turana kalau na be sana na be tikina turana kalau na be korokoro na korlelebu na tawdo ni korlelebu na be tikina wangalala so tama go sama sulaka o sa mor ki be kimo ni turanga bina ba lebu turanga na alo ni lomani kimo ni na alo turanga na kalau ni baka liudi kimo ni na ali baka turanga te kimo ni na alo ndo ndambe baka lebu na nomni serau ka kiretu turana kalau na kau na lumu na serau o turana kalau na itiniara sama be kimo ni choba meroni ndonu ka mana kina na bingrabi mi kim salo boli turana kalau na kau mana mai langi me salu muti tu kina na bula ni dawi kalawa
Pengrabi tuturana kalau musiti kimami tutura ikimam sa bota mate na kanile mo lo malangi ena buguni pengrabi mera lesu na yalo lesu be kimni mera lala ko eli ka taw holo malangi ena mataka tale ni sini tamanga usa masuturana kalau kimami sa senga ni tala tala ni soko solo to kimami sa ndi kani bikina tura kim sa tala tala ni kalau le mo lo malangi na ndu ngane bunu ki pengrabi kina turanga me paka raw tanga na pengrabi tamangu sa ndombo nga turana kalau na soko soko loto sa ndombo nga turanga ndombo nga na bauta ndombo nga lo tabo ndombo nga turana kalau na papi taiso ko sa kani bikina mikina na baka tawo to tini ngono ngo bina bo le turana kena yalo turana kalau ni baka sulu mikina turanga yalo lo ko mi yalo o malu molo turana kalau na sulu rara musu o turana kalau sa senga turana kalau o turana kalau ni nako tani roma ni no ni au mikim sa dawi kalau na ndondo na baka bauta turanga bola na buli ni bora mikime kemni ena buguni ngarabi tu turana kalau na buno lo mani ko biti ena baka tawo to tini ngono ngo tamago sa masulaka sa tambor kibe kemni turanga o turana kalau na nyawo bina ngo ni ngai buku turanga tala ragi somo na mbai ni ndui turana kalau na bi re mata le butaki turana kalau na bi seni lotu o turana kalau na bi mata data ki turana kalau na alo dana lo madana na bi bu tagi tamangu o tala ragi somo na kena mbai boto so turanga o por la ki turana kalau ka bi na ko ni lo ma turanga o kim bukan jo taka tuku turana kalau ndo bonga ni tuku turana kalau ni ku cisu sala ko me rona bula me ro ba le usara bu ki mami turana kalau mi kim do ndambe ba le na nomoni isera turana kalau na bula ni masu na bula ni wilu tamu na bula ni lolo ki ba ro di ba le sueta la manai lumu ka lutu to manda turanga o na bula ko ira turana kalau kara kota to manda turana kalau dawi kalau ni ba mbauta dawi kalau ni ganga ere kena tuta kina kosipeli turanga ndabo kina turana kalau o turana kalau na be uli buno na be to ole le mu kina boko kina lobo ka lutu kina na moto turanga rodi baka le suita la mai kimi kali mana kene lumu bo ena mataka tali ni sire baka sulu mi kina na bulu ni bingrabi dawi kalau na ndondo na baka mbauta na ganga kima mikila turanga kimsa sinda kaba tuku na lotu kimsa sinda kaba na ka na itutu kimsa tu kina turanga kimsa na kaba tuku kima ni ko ni kanibi o kima ni turanga kalau wani bi baka duri turanga o turanga be kima ni lulu ni lotu na idama ni lawa baka tawbi kima ni lawa e no ni sama tuku na lawa e na mataka ni sine turanga buke kima mi turanga da baka kina lo koko na li baka doni ko baka te ko o na li be vele bu na li ndo ka turanga baka sulu mi kima ni sulu lo ko mi turanga kawai tikina mbula na yanda na molo na ndamu turanga o yira ni singa rawati ra tu turanga tamang kimsa masu ni kai buki kima baka sulu mi kima mu tale turanga na sulu ni kawai turanga masula kina mbula turanga na bori tiko lolo bagi tiko na mbula na itu na pinga na kato ndo turanga beta ko ira turanga kalau era baka segara na mbula turanga era na biare da indone indusi yanga era na biare da indua turanga kalau na mbula yanga turanga se ko ikemo ni turanga oni sambito ti turanga kalau ni kabir to ti sepeli au saleva vi kem dondoni balvala mondo ko baka danda muria na mawe ne bangu bina baka le turanga na mawe ne bangu ni na mur mawe turanga da vi kala turanga gimi dola tinga mi komela tai turanga komela tai baka bauta komela tai turanga kalau o turanga kalau ni toso ina vingra vindina turanga sama ibi kem ni merau kini ni toso o turanga kalau na bula baka lo viti ke burubura ende na lenga sa tumbu sa vitente mai sama kana ua turanga kalau mai wasa ukai ki mami turanga kalau na sanga ni wali around na kani buruburungo turanga o kem ni ngani wali ni lenga turanga ukai ki mami kim bula taka na damba na turanga na kalau ni sama bula matelo ki mami merau ki mami ni wali ni lenga merau ki ni raw no baka moti kim ni krakla ni bula chuko ndona kalau ko rawata na kake na turanga ngona ni memi maso turanga kim sabaka ni kini kim sabaka le sui kini ni ko bina la ngiti na dokai muni na kai bukai ki mami kina ena mataka talent sinai masu ena bu community su na ibang bula amen bikin tabag talay ni bang dua bikin ni nagay pwede ko bitik may na mataka ni kuwa sa baka bibi nakataka ko ni rauninda domon dua matati ko ena buku ni bikin grabe ni mataka ni kuwa ni ko rautu bikin na nagkaroon ni waswase ni Bimo Sulaki ito sa bukambuta ni ko nana magitumay ena namulutang mo nanggay baka tututa katumay may masulaki dua bating magkikito ena buku ni Bimo Sulaki ena mataka ni sininay talaga si dawan ni nagkaroon ni waswase ni Bimo Sulaki na irna pakalangay na pandemic kala ni sama ibo chuke leba tabaw binabali ni kalundoro masu kwa sa somo chukuna masu sa mama da saraching may na vingrabi leba nga sabo nakangaro ni dakabo na kalwe and masu na karoni wasa sungo na kena nanumiti ko na nonrambula irna palangay ti ko to na leba wakatala kile me kako talindo na kisibo me kunindo na mate me viumbi na rasa usabay ti su Kristo ena loma ni mbula viti ena buku ni matengo ena matanga ni ko talaga seits na kina karua ira na frontline workers baka tala kina na mbula ni baka ta kina TC Herald Rehabilitation ke ira talaga na lenga tu may mbiu na daka so sa may muso na yawin daka so sa tu ni chuki vale
vira tamba ni hotel kena sarunua kena be tamba na business civi company teleso na numitali tunga no bula ona gamiti ni tu na matani kuwa na bula bagi labo ni nonda matini tu talaga se tawani tamangu bina kabale bina karuni was ngo turang tambori na tobi mati ti wana ngoni bina ku tobi retu turang na nonklo na coronavirus sabonga va turang kale buku ni takaba tamango kemni na kalo ni be kalo sada mena be sa buru turang e undol maka undol turang sanga bulu undol ra mati tiko yo turang ai piti turang ai dua tani ti wana klo sandi na sara ni tar turang chisu ya pram turanga ke kai tiko en donta matalon donu e stoma ke komora e rambe ka ni kuni fa sana koro kuni kai ke kai tumana ngai chini la so mundua ena usa sen wa rusana kor sama ke kumor tamango wakila ni sa tiko biti son tamata yalo ndon era tangi chugani ke be kemuni maleta na mate ngo au sa mas ke be kemuni turanga na boni manu ni mate se voti ngo turanga au sa masu tu sangata rusa kede ena sangani ndo na kauta na bula turanga Sanday na vango rota tiko era tono bambula kede ena kau koma na ni damuni chisu tamango binaka bele turanga ina isolate gitiko quarantine tegi ko turanga na be isolation center hausa da bor ke be kemni turanga na nonkelo me woti mera suka to ko na nonkelo me ndona i polo tuku bo me na polai biti ni sangani ndo turanga kautai na bula ena bunongo biti kem sar ko kemni chiko na nonkelo tamagu kem singin rede na mate kem me bola rede kemni ba matore kana muni bosta ena ipiro cirka rua maka raidi chiso matua kona tekemuna ena soma telangana ni memi pambota tamangu na nongklo obiti sangan drama turanga son tamatan dautangi kana muni bosa dautangi mai be ona kai romani ke bekem do ona kai wa takila ke bekem mo nam bola turanga ker kandrendre me klaitiko matakan nendai turanga sa masura ke bekem ni na hale bambau ke muni turanga na nongklo be koro sa umbiraka ena kau koma na namunira na be mata bo bala turanga na be tikina na be sana turanga na be puno kede na be city na be tauni na be settlement turanga na sanga talibando na gaitatikina na mate ngona manu mate na coronavirus tamangu binaka bele turanga be bambulai ke wa ndona ka turanga kem na lebete viti ni ngone kwa o kemni na buni wa ni be bulai kurisa kawat na kasan dendra be kemna tamata e ra ke be kemni ni ngabni do lama kem sa raida turanga ni daga mana tu ena be bonua viti turanga Sanday kero tu ka kemu sa wakila wakatakilai na daga mana mai be kemni turanga kuninge bata kira turanga na namuni daga mana me kuonin do banwe serban banin do mate ena daga mana turanga me be kemni Sanday sa kalebu na pobre na ko ngona ai matai masu ke be kemni au sa masu ke babi na ke komuni chisu ni to turanga kanito e bambula turanga bina boleh buna ulutanga sambit kan nasibani kuwa sa masla be kemni turanga erna frontliners nasibani kuwa bina boleh men rembula turanga bina boleh men rembula erna buni wai erna nasi turanga sa tomboron rembula be kemni erna scientist erna professor tamangu kora wanga ngati guna mati go turanga sa masla non rembula na be lab na be test turanga nasibani kuwa sa masla be kemni turanga kera be kemni na nomini koko turanga balakasa andre be kemna tamata turanga ra be kemni ena singabani kuwa bina boleh turanga chisu sama sala non rembula turanga na buku na kilakana elo matua ena non rembula turanga bina bo lebu turanga na visa usa tambor be kemni turanga ibina bo lebu turanga sa kerabe kemni na nomni koko turanga ken non rembula turanga na sibuni ko na be checkpoints tamangu na be police post tamangu bina bo lebu na bo kaira ta kapti non retabi usa mbitani be kemni na sibuni ko turanga bina bo lebu turanga ramate valu o bina bo lebu turanga chisu sa tambor ke be kemni tamangu tambor turanga be kemni turanga na cyclone herald turanga na sibuni ko rasa afekta gitu turanga ko rasa tui bale turanga na sibani ko na rebu ni na dangi lambo go herald turanga sa tambor be kemni tamango sa masla be kemni turanga so rasa na kenra ka kana turanga non rabale turanga so tabutunga na ngonongo na ndendre turanga usakira be kemni turanga kemni chowa chari na kalondo biborta kanom ni bosa turanga ni sangane lag na lingam ni turanga sangane ndundun dalingam turanga ronga na masu sa masu be kemni turanga na lingam ni ndawlo lama turanga mena na bi vukiti ko na sibrani ko be rekeder na affecte gitu na bici ke be say be yanu ke turanga ena mata kabdanu bina bo lebu turanga sa maslo ko sora sanga tunar kenra sora langa tu turanga bala na kasa do tungo turanga sa sanga non daka sanga ni lamu turanga sanga bag na kakana era barong tu mana sibani ko tamangu au sa masu turanga bala na mbula tinga be kemni ni ta kosa tamangu ni taranon rembula turanga ni daka manon rembula turanga bali kemni turanga ka ni singi mbula tamata na mraindo dolanga e na be bossa kede turanga lutu mai be kemni bina bo lebu turanga na sibani ko tsare kemni na bi mortaki bina bo lebu turanga ni kemni na bi satabi
Bina boleh muna bebu vale turang er barong tu mani sibani ko. Na ko kone dei chisi utamangu. Ni ninge biso tabi tu kona sibani ko. Bina boleh bu turanga. Na be ulu tanga sambioni. Bina boleh muna tolu na topik lega sambioni go turanga. Mena lo beti, mena rokobi, mena doka itu donga kina nada muni ena mataka bina ni ko. Hallelujah. Kemuni na mbula boy lava ni matin tulo mani ko viti ni be buga kemuni turana kalu kanan dinu mani bosa ke ai rua vitu e no mani na seliba e no mani na kola turana kita usa masu ke kemuni beto kemuni nga lewa na mbula lewa na mate e baka to be kemuni na ka keda nga turanga na mataka ni kuwa usa na bor ke kemuni turana rebu di covid-19 rebu turanga ni tisi hero to mango na bakile na mbula boy lava turanga au sa masu turana kalu ni be buki ni takoso baka to kada mani kim sakira na buku na lo mato na lo makasa ni kilaka vira na baka tuluana tamba ni mate itu vira to na cabinet ministers turana kalu private sectors na business house NGOs turana kaluna bunua kede era baka tuwa ulu bata kina turana kaluna itu tuwa so na biu tama ho sama so turana kalu ningai ta koso ni bibo rauta ki biso tabi turana kalu nondo bolo turana kaluna business ile na business ile lai baka buka business ile baka tubu business turana kaluna di baka business tama go rawa na baka tamata ki msaka ni sa sini rawa baka tamata na rai baka tamata ki bika turana kalu ni daba koso na ka keda turana ki msanga ndebi ki muni turana ndone tigi ni buku ni sule Solomon na tu ki ngandeba na mataka ni kuwa mero di baka yauta kina na mbula turana kalu me baka tulata kina ba mata turana kalu o turani tostos ni mbula ni bingrabine matin tu lewu ke baka tu so na ka turana kalu kim bradal kata kim kirana no ni be so ti turana kalu o turana kalu ni ngai liuta ki mami turana kalu baka ndola mana be ka tu be so ni kila ero ni bur mai kina turana kalu ni bur ni mbula turana baka usi turana kalu na baka sulu teki ki mami ni sulu ni alo malua elo lo komi me ki mami kila ni mbula chiko ndona kalu turana o ko rawata na ka kidanga ere sini rawata na bola koroi ere sini rawata na itutu ere sini rawata na buku baka mata ere sini rawata turana koroi ni buku turanga kene be ka kim sagi teki mami kina kene be ka kim mami dui dibe teki mami kina turanga e kanen dum ni bossa mata ni bola pole birna kay kurnida o turana kalo na buku ni tamata o turana kalo se sinya daba turanga na se sewa ni kalo se ni ndono mani se sewa e se ni ndono mani lilia ni mami kalo ye turan kim mami kilande ba kina mata ni kuwa o kim ni daba ni lawa ba to be kim ni lawa na no kalo na mata ni kuwa turani ngai ta koso turanga bukan dola mana bi ka tu beso na buno kene kim rai kina samai tabu tu samai tao kim ni turana ka tumba kim ni na sala kim ni buni bula o turani ngai bi buke na mata ni kuwa be buke la buno tani na ba daba na bi buke la na bi buno tele so turanga e na daba koso ye kim mi kila endua e kabi kim mi tu tanganga o tebita na same kim sa tande nga kina uli bunua sa taga me kina na ni mami buku ni buka tekla biti ni nai ni bulo chuko ndona kalo ko to kana na buku na siliva na dai mani na prasa na kola e nomini na ka kena na nogu kalo e na matani ko tamago vina ba le turanga na bi nguni sala kede turanga me lesu mi buka tolo me ndono talma kina buka tolo na yau turanga kalo na bula ba labo i matini tu tamango tambani sarmo no ba sanga bulu buka na ndolo turanga o ra ba le ngai me dengu chuna na turanga o turanga na bula ba labo turanga usamasu o da bo kibe kimni turanga ni ngai bi buke o kimni ngani wali lenga kimni ngani kla na da be rochi biti buka minaka e na matani ko tamago sanga talindo na kereki sanga talindo kene wali o kima minga turanga kim sa tangeni kibe kimni o kimni lawana ka kena e na mataka talen sine turanga ngai bi buke turanga na baka samu samu o turanga kalo na da ba lawaki na da ni baka viva kai sini na lasu na binda mui tamangu zaburaki talaraki baka tigi tagi turanga e na mataka talen sine tamangu au masu ni sule na vukuntina bakalo na alo matua se kona rara baki kimni o turanga menes teki ni wabinaka na resource lele tubi kima mi turanga me rauni coach kima mi tigani kina ina ndona ngono binaka oni sabi baka rauta kina na ni mami kalo ngona ni mi masu kim sabaka ni kina kibe kimni baka rabi teki tu na bika kena go mi no muninga masu na buku muni Yesu na ibambula amen 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 quando tale na viki da baki na matani ku viki meni na ngai bidi ngo biti meni wasi non ngongo sa ndol tu viki anda ngiri sa rani ko ngiri tu mai na mga telefoni na 327 5136 mo to ko tale tolu ruabitu limandua toluano na ulu tanga da mga lenga da mga buru ni lenga da tigu kina na vio kani na matani ku sindo ngala la lenga sindo ngala la ndende e baka ti ngori rani ko sa ngiri mai kitu sa rani tigabu vingira viani tu sa dingoma chuko ni bota ngiri me kitu ni vingira vini kina na mataka niku talanga se dawani ndona texe tungo ndona bubale erto kira chuma masula kina no to loni na kontiki finance to kirandina wana kontiki finance to vakila ni baka tatao baka vakila tu ni somera na osamuri sona loma dana elo da itu ertu vakila chuno mani bubale kiro ni masule ke madanga na kisia na mataka nikwa
coba nani tu kalau mata ni teks ngole mai turanga mata kan dai turanga tu ngar lo untuk turanga cisu na nong na kontik finance turanga dona mata mobile tamango kemuni kunika na kasan dende kemuni tamata o kemuni turanga koni na ngai zakapa turanga na kabali dikat ko talangan muni bos turanga o kemuni na katumba ko na durukina na pamulai da dur mai sen da duriani ana kuna kakan turanga tu sa mai tao turanga cisu na mata mobile na ngo ningai zakapa turanga merto na fakela ni ko ni mbula chiko turanga dona kalau o kemuni turanga na kalau ni beita mata mata kena turanga beika ke sata songo ninga into lava verto ni sini ndai turanga ni kuwa merto no fakila kina na zaka zaka mana ni ngamoni menan tendola turanga cisu na long merto no fakila ni kuwa turanga lako na giri turanga na sama dal kina turanga into na kena isau merto sa nersip taka turanga nortolon ve ko turanga ya approve taka na long au sa mas ke be ninga taran mata ni alona turanga na sini dai mena rau na lono ngo bina kamale turanga na viva de mui bina wale na pambo ta mai be kemni mata bo wal nongo to ge mas ko pa menaka kumuni cisu ni to turanga kan itu ibu bola amen Dona ngir sa tongo talanga se hate tu sana Ramadan ini bula minaka. Nimbula. Mai. Meni. Governal matua dari baru homo ivale meren regulation tik mera konalak Italia kan karuanga nakatkan maslek tengah niru tak refinance wana bread bank ini kosarnya mendon melaki na settlement semercunto na kata lima lalamai kan deroin na maslek tok ngaya na kena betul tiktok ngaya na refine na settlement melaki ni kuah kan ketulungan na promotion ko inda kavakan dari mas lang bandi tek hindi ni sa angir tek ko may biyaw niya sa natsulit ko na promotion do na itutu mo na tuka o inda kavaka yo kirangan na kena bandi tek tipo simber ko niya naman na kena ibol biyaw na office na ataw tito na ko mo kompek ngaya kirto na rona lubing ko rona muntangan baru tu ko na lako batana crisis ngko se wara kitu kuna la kuna British Army kena karono ko tangan ni baru tentu na menton melak ko Australia to na gitu so kira tu menanggai masalah ngana ngona tambek menanggai tandolakin na ilak-lak ya au ya kira tu apa benda nak tak value na liu na kaus au santo teks takayani liu kena untuk kiriani na lain-lain no ba na nakataka na bimasulaki ni sa rongo chuko na mana ti kono ni bimasulaki na MaiTV kono labet kina keluar na nakataka kina na no itu betuba kin wana turang nang kasile kini umedis ba na nakataka non bulan ni landin kasile non real hindi na tapato pero bilu takin so na kango ako na kina na ilu solito ang dondo erlong tu kamu sarabat tu na MaiTV sabi mo na kaya di ko evaluation na kasaka ako na siya dong la mo na ontak tu nga may nawal na kalok may dari sa program ng buong nunggu dong andre betu nga nunggu talitak tawarong mo na was ni kalum may wana turang nang gasilib at kunyal kena kung binak ko wa na daktakin ni pula na lumutin talang kasin mi tambi ni silitong ningona oni bi masalah kiti ko na yawo binak ko na wale busar na sa kretel tuwa kin na bibat ni binak na wale busar na di ko mabati kay na so di masu talaga si Hage
turanga binabo lebu nambule ni marama ngirti kumai nandi na siwaniko binabo lebu turanga nangangandre etigo na siwaniko. Father, it says in your word in Isaiah 50 verse 6, Father, for us to seek you while we can find you, and for us to call unto you, Father, while you can hear us, Lord. Turanga usa masulanga na nambula, usa masulanga na tumbula na ngwan na tutigi vale turanga na vuli turanga na sign mendera sa soli mai kuribuli, usa mbite bi kemni turanga, usa dhaburaka na yali bangi tingito na yali wele turanga na yali buti sabir tu na ngwane ena siwaniko na koko ni dai chisu turanga na bossa muri na bossa mini turanga mena tangdubi ena koko ni dai chisu na siwaniko turanga solena buku na kilkana yalo matua turanga kuverto na ngwane na siwaniko na bunor tutuki na mainandi tamangu engirma na maramango turanga balte vambo ti kemni ena siwaniko binabo lebu turanga kanum ni bossa le where 2 or 3 gather in your name, Father, you are in our midst. Tamango usa masol nor tumbula na ngwane binabo lebu turanga na siwaniko non replication na broad bank turanga na siwaniko usa dombor be kemni turanga na mbula bay lavo usa kerebe kemni tamango na siwaniko non runga ngandre their heart desires turanga ninge biso tabitiko ena siwaniko e barongo timai nande semo timai na masu tamango usa mosulaka na application usa mosulaka na ibola usa mosulaka na kena lakwa na competence o dena tambaka tamango se o dena proof taka turanga kanum ni wasa no munine halo kedangana halo ngase kena halo ngone turanga na siwaniko na kain rendre be kemami tamango eraro be kemni na siwaniko na bole usa raw na application tamango rona ngone turanga ro ndo me lakoti Australia ndo me le join the British Army tamango usa tombor be kemni turanga balum ni was. Father, you say that you have plans for us, plans for prosperity, Father, plans for a future that we hope for. Father, I pray for their lives. The application na British Army, the application na Lingito Australia, ninge dollar na katumba turanga bole kemni na katumba ena sigma ni ko binabole tamango na nortombula na boleh menambula ni maram ni ngirtu mai turanga na siwaniko sa masla be kemni ena siwana na be ulutangan na nurungangan de turanga sombe ka usinga dabut na siwana kilati ko turanga bina boleh menando yalon dinati ko na semati ko na MaiTV bina boleh menando text ko mai menando ngirtu mai na siwaniko turanga mena labeti mena rokowi mena ndoka ngakina na damani ena yakam nani ko na boleh turanga Jesu. Hallelujah. Talga se Peni dona text tongo na leve ndomber na dona nau texta chuma na leve na do totolo chuma ni demo ele review chuma volim bulu ko ken mataya ken karua to tram dan dona ngiri ni bulu naka mai ye ni bulu naka ayo ni ko ina manti neni Dochi na mku lenda ukirikiri mu kere mu masulaki na mata kini kuwa yekuzi chiko na ibanku ma wiya ngande doni masulaki nenda tatwaki na nungu ila kaya kere ngambe yalu nasa ni masulaki oman ngande bati kuna bengu bweni kau sawo nungu bweni kau tumbini rasa yi na nindo ya la kopa nindo ya joka takia una na buke na la kopa kere na buke na wakati mwingine ndio mena pata rasa na ya la pani kutama ya la kopa na bwani kau na mai sandono tumbini rai kuji kuna na bole bunau di goma sarana pokam botona soni masu talanga sedawani tamangu kemuni kunika ni kunisa lako mai merona mula iyo merona bole besar turanga nangiri lako tumai namadi mataka ni kuwa turanga tobi ko chiku turanga tumuni nra la kibudi chiki na bana au sa masu barota na kauko mani da muichisu o iko na tumuni nra o iko na bude nyaba au sa barotiko biuta na nambula na singani kuwa o sa barota turanga na bula binak me pa kila turanga chisu na nungklom ena singani ko turanga ya na isulo takara ya na boni kau ya na bunwai ko sa bola ngako kemuni turanga mata nendai ningai raida na nambula turanga chisu me pa kila ko turanga na vaka mana turanga na tuda ka ko ena singani dai tamangu binaka bale na pei bula turanga na nangu kelo sanga tanda na bono turanga kito na reikina na ni bambota mai ba turanga sa semani na wani biliba ni poso poso na singani kuwa na yalo wana mbula turanga na singani kuwa binaka bale turanga pei bula lebu me pa kila mena tukone lotaka mena girta me mataka ni sa woti magandua turanga chisu na tomuni nda patake na bude ni bana ni singani kuwa me vela faki ena kauko mana ni damuni chisu tamangu na text la ko tumani ko turanga en dona solution turanga tinana turanga text tu mai ndo totolo chiko no nei dengu turanga o kemuni kuni lawana dengu kuni lawana uto na bale ni kloya turanga ngava ngava ke tu lom turanga sa barota ena kauko mana
dam chisu daga taiko me binaka turanga chisu me normal tal nei de bato kemni turanga kalau ya landina tamangu binaka baleu na bula binaka mataka nei dai toga masu ka ba binaka e kumni nga chisu ni to turanga kani to ibambula amen ni bulu binaka Tala. mai Ngada bangale masula kila bunga ukichukua mena mputa ni pandu. meni Endo na ya ndo tiku bwana lo ni bubu. Ndo na lo jugala we ara batkir na mali o na tangani. Tunga bwana dinga una ndo rula kile bingu mena zinga na alo si chukua bwana sikisika ne tangu tibu de tala ngada de masula ki ngata ni so sino ndo kula karani kamor ndo bula ni bakawati na lego ni pakasama ka kaptuna kira me masula ki alona. Me rawata bakali bwana ni boss. Chandon bina boleh bunau talanga se heji. Turanga bina boleh maram ngir tumana lubena tikuna mbudi ni balu tamango sa mosulaga na yalona ni siwadi kuwa. Turanga sa mosulaga turani nge kota lebe na yalo sigba kana lo mamni tamango. Osa bostaka turanga utangundu na bossa muri na bossa mini na yalo sigba kana lo mamni tamango na koko ni de chisu na siwadi kuwa turanga ninge sili sabai ko no mninra turanga ko tirma na kobela tai na siwadi ko sa mosulaga na yalona. Osa mosulaga na baka sama no baka na nanu tamango na siwadi ko non rombolo ba biweti ni turanga. Osa dambor be kemni na sibo ni ko turanga ni kota lebi na yalo turanga ni bakana nanuda ni kota lebi turanga na yalo ni dawelewa daw tangani ni kota lebi na yalo turanga mena babu na mena rusakina na viwati ni turanga na sibo ni ko turanga na yalo da na koko ni de chisu na sibo ni ko turanga osa masala non bul mena mbul ndara turanga kena get na ban ya ban turanga mena lumuti tigno mnin ra ena matagam na ni ko na bo lebu turanga na mbula na bo lebu turanga ni na ka ndendre be kam ra be kemni na bo lebu turanga na bona tukina turanga kemni sati utanga bate ko turanga na sibo ni ko lomni bosa ka kemni sati na matin katuba katugitu kena sibani ko e yaw ni sul kama mitokar kemni bola ka turanga bina bolem na mbula bina bolem ni sarra na mbula ena yakabna ni ko turanga hallelujah oh bina bolem tisu thank you father talanga se dawani ndona ngire tingona matani ko na tutara mana ndona texe chungu rovimba rona viotini sa mbimbi usaro tineni ngone na nduala na kisi kambale tana taliboni klani ni sini rao tigona mbula ba viotini ngonongo kira me masula kiana kena matai bata kene kerua o marika mai tabia mai lebuka o bolau ena ngande bichuna masula kena nona bula ni toi mate na matani kwa tamango sa masula kibeke mni turanga ruana tek selang tu mai mataka ni ko turanga ndona viwati ni turanga sandrendre tikuna bula turanga to ya tikube turanga na veimba turanga vi mai luai seng ni minanga turanga ke mni nakalo ni be mata bobale ningai resto ataka non rombula mero ve lomani mero vi rong turanga mero ni binaka kina bula ni patula ni matu bale tamango ningai raida moni ndambe kina non rombula turanga mero talai rarao na rongoda na muni vosa turanga mero serau ni tu na muni kau turanga me oti vagandu turanga sisu na nonklo na yalo turanga yalo sala oiko setani usa poroti una kau koma de chisum vita non romula quando veva to tonga chuna romula seni ko turang me ado na velo mani me resto atak turang non romula en mataka tale binain ko binaka vale turang na non ko matani ne karuani text turang mataka ni ko turang ngol tu mai turang mai tabi turang au sa masula ki ke mi turang non romula turang andre bichu na bula binaka au sa mas ki ke mi turang na no ke kai chigo sona to me mate so talanga na rakini bula turang la ko drum tu na bula turang ni mata wale binaka ya au sa masuna kau koma ne damu ni chisu kemuni kuni kausa la kome merau na bula ia merau boleh besar turang sega beka ni bula bina katigo turang kemuni turang na kau koma ni damu chisune ada ni bula ne ada ninga au sabam bota turang ne seni kuah kuni satra saka mana turang me ada na bula kina bula turanga ni namuni tamata bina ka boleh mata kani kuah ne beba bula ikitonge masuk ba ne naka buku muni chisu ni to turanga kani to bula amen talanga se hecho ndona ngonela yo na seka duruchuna ICU mai lotoka tu mati mimbichi ko yada no na seka duruchuna ICU mai lotoka kero ni masule kamandanga na kisi hai Heavenly Father, we pray for the life of Naseka in Lotoka Hospital ICU. Lord, we pray for his life, Father. Wherever he is at this very moment, Lord, I pray for his body, Father, healing upon his body, Father. Ask for your precious blood to be anointed from the crowns of his head to the soles of his feet, Lord. I pray for every nerve system. I pray for his white blood cells, his red blood cells, Father. I pray for his lungs, Father, his heart. I pray, Father, for his organs, Father, his body, his bones, Lord, his mind, Lord. I pray for healing in the mighty name of Jesus, wherever he is in Lotoka in ICU, Father.
Lord. I pray for healing upon his life, Father. I break every curses. I break every evil arrows, Father, that's coming upon him today. The spirit of infirmity, Lord, I bind it and I cast it out in the lake of fire in the mighty name of Jesus. We thank you, Father, for the healing. We thank you, Father, that he's texted, Father, through whether it's a parent, but they believe in you, Father, because your word says, Father, that some trust in the chariots, some in their war horses, Father, but we trust in you, Father. All these guys will fall down on their knees, Father, but we will stand firm and rise, Father. And it is this name, Father, that will heal him wherever he is in Otoka today, Father. We thank you for the healing. We thank you for the blessing, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Nimbulu minaka. Nimbulu minaka. Kelasana anda guna wakanda talanga se dawani. Dona tek se tongo seroma mai sabu-sabu. Tabibiti guna nono iwawa. Okwena sele chiguna singlu tulipungo. Kirame masulai na kisya kini karuan dona ngiri sa tongo nimbulu minaka. Nimbulu minaka. Mai. Kirame masulai Rono rimbu ni chiko mai Sydney Rosana lestu mai na mama mengo pero lesu mai victim pero maro mai na non rombula na COVID-19 pero ya rombula mai victim ka ko ni kambi tero mana mate masula na wanga buka ro wondo mai kina werna tingara bla man wanga buka no bonero to mai no mani wanga buka mero ya mai victim masula kina ndai Sandu maro ra pero masula tanga na woni pitero to ne sai grupo masula tanga na victim pero sala na tango mak non rombula na COVID-19 na walebu talaga sa dawani. Tamako sa masula kana kere lau ti manangiri matakani kuwa au masula katuranga chisu na ve tango makil nga muninta lolo maturanga na bunga dava era lau mai kina se ve se burubura da turanga era lau tu mai turanga chisu na madango se madamingo au sa masula katuranga na nomunin rame umbira kira turanga ena nonre lako mai turanga sa tu sanggata turanga na matengo ke pakai chiku na manu mate rau turanga ni tulu manu wangabuka na ve buno kede au sa kabataka siltaka na nomunin raturame ka ku bandua ningai tara turanga nonda bula turanga se komai biti ena kau komana ni damuni chisu ira talanga turanga chisu tu na bewe sai bura so ira mate balu o ira na bia laku tu mai turanga ta songo tu mai laku mai usa masku beke muni ta ko mako non rambula turangi wayo ta turanga batana kanra er tungo biti bina ko bale turanga chisu ni kuni boga dorna kerkerongo en matak bina kuwa ena damuni chisu tamangu na non kelo na ikarua turanga chisu na non kelo ni text ni laku tu matak ni ko turanga en dua turanga ngirtu mai text mai sab turanga na non kelo ndabu chube bale bula non ai wawa turanga senga ni tu bina ka turanga na non kelo au sa masu na kau ko mana ni muni chisu ke muni ko nimbulia na tamata na ngada na wuto turanga na ibi na salvindra na ide muni bula no muni turanga na nokolo ya na bani ni kelo tamangu ngai bulia turanga me tau do ko tale turanga me roni bakla kana chumbe bagada mo sitiu na ketena lebu na ngona ni ko turanga me ado wana mula ena kau ko mana ni da muni chisu ke muni turanga ko ni kaya au sala ko me rona mula yo me ra wale usar ni ko me bakla turanga na muita mata en dabo chumai sabu turanga na iwawa turanga ena sakaka mana tale ena kau ko no martare en mata dai naka valeu na viva mulai tongai mas ko bablim naka o komunitisu ni to turanga kanito ibang bula amen talaga se hech na o sima chiku melambasa budi chiku na suduna moistel chiku na serena kero ni masule ke madanga na sele chiku ni mataka ni masule ke madanga na kisia Haleluya. Turanga usa masula kana nambula na siba ni kuana marami giri tu mai turanga na text lagu tu mai siba ni mosti kuna sudu na turanga usa masula be kemni turanga watike na serserena na siba ni kuana bona tu mai kina turanga usa masula kana suina vidiko na lewe turanga ninge tatara turanga ninge bibambula turanga balu kemni tamangu kemni na vuni wai ni be vuni wai kemni ak ambuli kemami turanga na yango go turanga enomuni na siba ni usa masula ka turanga nomni ndra mena druma na be sala ni ndra turanga na no na ngona turanga mai na burndalana kina getene bana nonen dabu na bunen dabu tukina turanga sena buno na borli sel kina sena na buni wai sena na wani mate na boru ngunu turanga mena lumuti nomni ndra na sibani ko usadun rubaka na yalo ni mate usadun rubaka na yalo ni tovi mate na mosini na sudani ko na maramago turanga serserena na koko ni dai chisu na sibani ko turanga bina bole ni saro na mbula bina bole ni kerbe bugitu mai turanga bina bole ni ko e barra bitu ko be kemri na sibani ko turanga labeti roko bina damni na signa ni ko haleluya amen nimbulu binaka Mai ni bosa mai? Jalo. Mai ni bosa mai? Iya nimbula. Tibi. Dongan na kerkere era di masulek nga na matango elenga chikuna matango. Mbuawa chikuna matango. Alo. Donu mai? Mbuawa chikuna matango mawi kera ni masulek walenga watakena do tubutu na nogundra. Kena nito na enda musu chikuna yang wana na matango na kwa.
Kerewala kera ni masula ke matabi na ko masula kala ni to bale. Ne wangalal ta ke sona kai wistu gina ne to bulan bu bale. Na boleh benar kamu. Na bale para pasan go na New Town go. Naka, talaga Sdawani. Tamang usap sulaka nangiri lang tumay ni taon na matakan ko turanga na nuklo kere tumay turay buaw at kun matana mowi au sa masulaka kive kemni tamangu na nuklo o iko na buaw ni mato sa baritiko na kau koma na sisu lakotani na saba na matana turanga na sinenday na ani buang bauta turanga kun ya sa takaba tu patmeo kun ya takab talwa en mataka talbe na ko iko na mata mo saba mai en na kau koma na ndam sisu bagakin na mate tobi ko chu tum ni rambe ka se zaba turanga vaguna tu turanga tomato sa masu na kau koma na ni muni sisu turame adre bi wambulai bua ena sinendai turame pambo to ko ani kon muni nai bure mbula sinendai na watina talanga turang dau to mate tiko na nangu kelom o na namuni bosa turang bandei taka turang sinendai no kemni turang na kaloni vai tamata kenanga sindura kan rendre ke vai kemni tamangu na kan rendre tiko ina mata mo bala o iko na tobi mate biuta norto bula ena singuna ndai me agana bula binaka na koko ne namun sisu na ni to turanga kanito ibambula Amen. Mai da boti weekend na ngona ba madongo na singin dai na buguni kana samoi to bugi kenta ko ngauna sa wakanu ni tu ni kuni sati ko wingo meti ko moni voto ni bi mulai i kalongo sanga ni sember na kalondo biso tabi na kalondo rongo masu na kalondo baga doka bawa bina tagi tu na bi meti ko matanga ni kuwa na buguni bi ka ke sar sama ingara bi to bukan bauta ni kuni marota ke tiko na mataka ni singin dai bawa bina tagi tu na management ni MaiTV no rotong bola na studio crew na transmission team na bogale na bingara bi le wakatana kina na wilu tagi lomni song lotu na kena nanu mitu na nangona bango meroni ndabi mbulongo itikina ni ko chisu sember chisu na iwali lenga meta butala na anda ngona bango na singini mataka ni bagade ko minaka ni teimo de tomanda na non dobina ka itiko nga bwana kalon siminani kwa bal ko chisu na iwali lenga kelenga no mu itabi na bambauta no na itabi na kaluna daga mana whatever problem, financial problem or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.